Kulila ubuchachachacha bamakhompyutha ngaphakathi kwalomakhiwo ozintezitezi kuhlanganiswa indaba nanzi ezithujileko. They were saying, hey, this may be staged assassination. It was presented as if after that incident I will say, I don't want to come here. I wanted to come here. uBrown Mokgotsi uyiphikile indaba yokuthi nakazavela indaba zokuthi udunyuziwe kwase kumizamo yakhe nje yokubalekela ukuvela phambi kwekomitini kaMadlanga. The minister called a staff meeting to make arrangement for him to go and visit Stilfontein. Isikhulu sezabasebenzi emnyangweni wamapolisa uCedric Nkabinde ufakaze eParliament bona ungqongqothe wamapolisa oseseselifini uSenzo Mchunu wamthuma bona athinde umkhotsi baxoxeze emapoliseni. Lapha kuseNasrec Expo Center eJohannesburg ulapha ke uComfort Masombuka uzabe asitshela ngokuzabe kwenzeka lapha. Nela namhlanje liyala ukuthinga linganandaba zalo khulukhulu njengoba na ilizwe lekhethu livungama ngembizo ye-G20 nje. NginguCedric Mwepya ngikuhatshela ngise Auckland Park eJohannesburg. Lotshani makhaya. Usomabhizinisi weTlhagwini Tjingalanga uBrown Mokgotsi utshele ikomishini kaMadlanga bona nanyana amagqwetha wakhe amtshela bona akakakateleleki ukuvela phambi kwekomishini le kodwa yena uze ngombana afuna ukusiza. Uyayiphika ukuthi wenza amariyadlana wokubekelela ukuvela phambili kwekomishini le. The last part. uBrown Mokgotsi ujomo kwethula ubufakazi phambi kwekomishini kaMadlanga izolo uthi imama lahlaza indaba yokuthi wahlela isehlakalo sokudunyuza kwakhe ngombana angafuni ukuvela phambi kwekomishini le. Before I could even give the statement, they were saying, hey, this may be staged assassination. And that's what made me very worried. It was presented as if after that incident I will say, I don't want to come here. I wanted to come here. Uthe yena akabuza ngezwe ngobatsho yokusetshenziswa vlapha kwesiqheme esiphenya ubulawa kwabosopolitiki nobukhohlakala ebukhona ephikweni lobuhlakani bobulelezi uMokgotsi Paul nganasi indlela. There is also the purchase of a forklift that was purchased by the slush fund, and purchase a forklift is usually around the most expensive which works in the mine will be 350,000. That one we don't even know where it is working. It was purchased for almost 900,000. uMokgotsi uthi insolo kusolwa ngazo ungqongqotho wamapolisa ojanyisiweko uSenzo Mchunu sekuyindlela yokulahla umhlala. They say Khet Matlala, Minister Mchunu was safeguarding the interest of Khet Matlala and all these things going to fund him. It is Senzo Mchunu through the review who cancelled Khet Matlala's contract. Isn't that misdirection, commissioners? Ukulalela kwekomishini kuyaraga. Ngingunontokozo Sikhosana wendaba ze-SABC ngikubekela ngise-Auckland Park eJohannesburg. Isikhulu sezabasebenzi emnyangweni wamapolisa uCedric Nkabinde ufakaze bona ungqongqothe wamapolisa osaphiwe ilifa ekhethekileyo kuSenzo Mchunu wayanjani kusomabhizinisi ekuthiwa mchochozeli we-ANC uBrown Mokgotsi ayokufuna isiluleko ngomsebenzi wakhe. Uhlathulele bona uMchunu wamthuma bona athinde uMokgotsi azokwazi ukumazisa ngombango wamapolisa namazamazama emayini yeStilfontein eNorthwest ngomnyaka opheleleko. Nkabinde ubuye kohlandla lesibili wazokufakaza phambi kwekomiti. Lokhu kuza ngemva kokuthi aqothwe ngeveke epheleleko bona ayokulungisa ikolumu yakhe estatementini sakhe esifungelweko. uNkabinde uthi wathoma ukukhuluma noMokgotsi ngohoboyi womnyaka opheleleko. So 20 August in paragraph 55.5 the minister called a staff meeting and he instructed us in the meeting to make, through the department, to make arrangement for him to go and visit Stilfontein. Ubuziwe nangokungena kwakaMokgotsi emsebenzini wamapolisa. What role, we know that Mr. Mokgotsi is not a police officer, is that right? That's correct. So what would be his role
in this meeting or at the meeting? Why would the meeting be facilitated with him? The minister wanted for me to arrange a meeting. He was planning to go and visit Stilfontein. Then he suggested that he needs to have an engagement with some local leaders. Uthi umhlangano wabanjwa ngosihlabantangana womnyaka opheleleko mhlazana uMokgotsi aza kufika nabanye abantu abane ekhabe ababiza ngokuthi ma-comrade. UNkabinde uthe yena azange aya emhlanganeni loyo kunjalo nje khabangazi nokuthi kuyokukhulunywa ngani. Batsho emhlanganweni owalandelwa loyo owaba ngoNtaka umnyaka lo uMokgotsi nabangani bakhe bahlangana noNgqongqotshe. He informed me that the individuals that should accompany him had been urgently called at Luthuli House and they were now unable to attend. UNkabinde uthe batsho khabangazi yena bona uMokgotsi khabe angutamnana wamapholisa. Inkhampani eziqatshisa izinkolo zokuvikela izikhulu eJohannesburg zithi sinengi khulu isibalo sezinkolo zazo eziqatshwako njengoba na kunembizo ye-G20 nje. Eziningi ezifunwa kakhulu ngezisezingeni eliphezulu ezifahla nama-Range Rovers, Mercedes-Benz G-Wagon kunye nama-sedan enziwa ngensimbi ezijamelana nezinkulu ezengidi. Customers are not feeling the pinch as much as those who are coming through for rentals right now. We do have a shortage, and I think the entire industry has a shortage of vehicles. We've seen a really big demand for what we call the luxury SUVs, so your BMW X5s, etc. Qatshisa izinkolo ezi zithi zifumana imitato eminingi evele ebantwini beninarha zangaphandle abafuna ukuqatsha izinkolo ezi kodwana abasanazo izinkolo ezokuqatshwa kodwana sekusele ezithengiswako kwaphela. There's specific types of vehicles that they're interested in. Firstly, the thing that they're looking at is color. The second is obviously the type of vehicle. So far from what we've experienced in the industry, Mercedes S-classes are your most popular vehicles. Nanyani bubulweli lila ngokuhlayelelwa zinkoloyi ihlanganisela yiphiko levikeleko enarheni le iNet Joints ithi ihlelo lezevikeleko elihlelwe yi-G20 linawo wonke amahlelo wevikeleko afaneleko begodu akunalitho eliwakhinyabezako. We have enough resources that we have put in place. We have armored vehicles we have considered based on the collected intelligence, and we shall deploy those that are required. Lamalanga ambalwa nje bona ibanjwe imbizo ye-G20 le amapholisa athi eSouth Africa ikulungele ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu uvikelekile. Lerato Makula wendaba ze-SABC News eJohannesburg. Nasibuya entolo. Mhlawumbe bazohelebhura amaphosa ngento ezenzakalako yabona musibona ngala kulawa abantwana. Mhlawumbe izasiza ngoba nakuza abantu bakude bazohelebhana nomongameli wangekhaya. AmaSouth Africa aqale likhulu kumengameli embizweni ye-G20 ngeentshijilo abazivezako zelizwe. Indaba sekhona mbukeli kanti nazi kuphundileko uyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Khumbula ke mbukeli bona kufuze uzihlolise ku SABC Plus ukuthi ukhone ukubukela indaba ze-G20 ze-SABC. Awubhadili litho, ukuhloka konje ukuthi kube ne-internet yokuvula ifoni yakho. Asirage naso. I-SABC izokurhatshela bunqopha ngokusemthethweni i-G20 SA 2025. Abasomabhizinisi abasathuthuka kwe-Alexander babuthene emqalisweni wokukhangisa ngamabhizinisi wabo bazalisa nencwadi efungelwako abayithumela emhlanganweni wamazwe we-G20 njengomhlahlandlela abafuna ukuthi abaholi bamazwe bakhumbule ukuqhakatheka kokuthuthukisa amabhizinisi amancane asemalokitshini wendawo ezifana ne-Alexander. Kanti umbiki indaba wethu uMabhande Mthombeni uphumile. Mthombeni tshela umbukeli bona undawanaphi Alexander kanti bathini abantu?
Kopano kulapho kubonakala khona ukuthi abosomabhizinisi abasathuthukako basebenza ngamandla ukuthi ngomqaliso lo batshengise nabo ukuthi ke kuhle kuhle imisebenzi abayenza okukhulukhulu ngezandla ikhonakala ukuthi ikhambe beyokufika kamanye amazwe njenganje sinodade lapha uThapelo Pule uyabonakala naye ungusomabhizinisi osathuthukako bona babhizi ngezobugwali dadwethu siyakumukela kuhle kuhle ke zobugwali kusiza kangangani nasi G20 ifikile nifisa engathana ngenzekani. Ngiyabonga kakhulu for leli thuba igama lami uThapelo Sibhutise kaShilo from Sister Boss Concepts la Alexander ngenza ama beats ngenza igcoko njengalese ngisigcokile ngenza amacici ngenza ngobuhlali so into esingayijabulela from amanye amazwe ukuthi sikwazi ukuthi into zethu zibonakaliswe kwamanye amazwe abavakashi bethu bathenge from thina abantu base lokishini kanti ke ngokunjalo ke e-studio usukwazi ukuthi amabhizinisi amanenganga kakhulukhulu baqale indaba yokuthi bakhona abanye bathi ingathana ukuthuthukwa amathuba emisebenzi kuneminye imisebenzi bese iphelela sikhathi akufunelanga ukuthi sibheke la phakathi eSouth Africa kuphela kufanele sibheke ukuthi lamazwe angi G20 lamazwe angi BRICS asiphakamisa kanjani thina South Africa kungathi sibheke kuphela umnotho lo esinawo sibheke futhi nezinto ezifana nabo AI sibheke futhi nezinto ezifana nabo pharmaceuticals sibheke futhi izinto ezi advancement ye technology yeke ke ngokubulula ke sikhambe ke sikuzwa ngaphandle ukuthi umphakathi uthini khona lapha eAlex le G20 yakhe mayiza ayikhulume ukuthi yasisiza labantu babuyele bathengise so dlani thina G20 ku benefit only the organizer thina on the ground we are just like nothing we get nothing Thathi Ndambo sibuyisela khona e-studio bagijima phasi ngokuglegana ababiki indaba bethu njenganje asilalamele uphindile Msiza phindi bafika ngokuglegana abaholi bephasi ekhethwapha lapho ukhona unabantu ababaholi bakusasa bathini nge-G20 le Bala Cedric bafika ngokuglegana abaholi bamazwe ngokuhlukahlukana njengomana kulungiselelwa imbizo ekulu ye-G20 eyokubanjelwa eNasrec eJohannesburg apha ngempela veke ukhumbuleke ukuthi imbizo le kubingwe ngayo ukuqinisa ubudlelwano bamazwe ngamazwe begodu kuqalanwe nenjijilo iphasi eliqalene nazo ukwenzela ukuthi kufunyanwe insombululo ezimayelana nenjijilo lezo kanti ke namhlanje sithe akhesheje ihlangothi labaholi bakusasa ekubafundi ebasema university ngikhuluma nawe nje ngise University yeJohannesburg ekuyiJ ngokhunyeziweko lapha ngizokhulumisana khona nabaholi bakusasa angijikele ngesandleni sami sokudla ngifumane umfundi wokuthoma unolwazi ngewakwaSindane naSindane siyakulochisa siyakwamukela endabeni zesindebele akwande namsiza njani sivukile uqabanga ukuthi kuyini umengameli into angayibekelela phambili njengomana bayokuhlala phasi emhlanganweni weG20 ngempela veke nje nangicala iSouth Africa ngicala namazwe amanye azokufika naselafikileko bengingathanda umongameli wethu abeke phambili quality education esitholako njengabafundi beSouth Africa ngitsho njalo ngoba nasicala equality esitholako yebo bazamile khona siyazama siyaraga njengeSouth Africa njengecountry esithi it's not top global but we are getting there siyazama but singathanda ukuthi umongameli akhulumisane namanye ama-country ke bambonise ukuthi bona bayibereka kanjani ke bathumele zabo imfundiswa ke bazozifundisa basipha ama-technique basipha ama-tricks ke kuthindwe nezwe finance ukuthi ngekwezimali bangenza njani ukuthi basiphe equality education ezos-equipha ukuthi sikhone nathi ukuthi nasifike ema-China sifike ema-America le sikhona ukuberegisa ama-technology wakhona ngiyathokoza naSindane loyo ke bekungunolwazi wakwaSindane uthinta ihlangothi eliqhakathekile kakhulu kwamambala njengomana siphila esigabeni sesine sokuthuthuka kwehlelo letechnology i4IR ngokuhunyeziweko kanti ke njenganje ngizokujikela ngesandleni sami sesincele ngikhulumisane nomunye umfundi onguSimphiwe wakwaNdala akasitshele ukuthi yena uqabanga ukuthi umongameli angabekelela ini phambili njengoba nasichinga ku G20 nje Ndala siyakulochisa siyakwamukela endabeni zeSABC ngiyathokoza namsiza nivuke njani sivukile ungathanda ukuthi umengameli abekelele ini phambili ngicabanga ukuthi into efana neequality kufanele kube into bayibekelela phambili ba-consult namanye ama-account babuza ukuthi bona i-security engaka i-safety engaka ukuphepha okungaka for abafazi nabantwana bayi-achieve njani konke lokho so ngilokho engifisa ukuthi bangaqalelela phambili nokuzokusiza i-legislation ekhona esiza ngokuvikela amalungelo wabantwana nokuvikela amalungelo wabantu bengubo
Lawo-ke maphimbo wamaSewula Afrika kunye nabaholi bakusasa ebajamele abafundi basemazikweni aphakemeko wezefundo. Ukhumbuleke ukuthi i-G20 ithinda ihlangothi lokuklanywa kwemigomo yezefundo ukuthinga phambili kunye nokuvuleka kwamathuba wemisebenzi. Abafundi-ke bayeliswa ukuthi bangenele amahlelo wabantu abatsha afana ne-Y20 lapho-ke babelana khona ngemibono kunye nemfiso banazo ukwenzela ukuthi ukuthinga phambili nakubuthelelwa imibiko iyokunikelwa abaholi bakwazi ukuthi baqalelele imibono nemfiso zabantu abatsha ebazivezele bona ngekwabo. Asibuyele kuwe studio Cedric. Njeke asiye eNasrec Expo Center kuComfort Masombuka. Masombuka akhamba njani amalungiselelo zithini ngikhulu ngevikeleko njengoba nasibo somnyanya nje. Cedric Myepa mna kwethu ngiyathokoza ithuba mbukele ngiyakulochisa ekhaya kuphina kuphi lapho ubukele khona nangambala amalungiselelo akhamba kuhle ngokwekhabo la khona njengoba ngikhona ngikubikela ukusuka nohlala khona la eNasrec ekhagwini namkha eSewula Jingalanga eJohannesburg kanti ke nekukulapho la kuzabe kuhlangene khona abaholi bamazwe ngamazwe khulukhulu la angaphasi kwayo le i-G20 kanti ke zekuvikeleka nazo ziqinile begodu kunenge kuzabe kudenjwa la kuqalwe zokuvikeleka kuzabe kudenjwa nezinye ezifaka hlangana ukuhlayela kwemisebenzi zizoqala nezamajuguluko wezulu namkha ukuchuguluka kobujamo bezulu ephasini zombelele bese ke uzakhumbula ukuthi ngaphasi kwayo lembedla yembizo kunembizwanyana ezincazana ezifana nabo abo B20 lapho kuxoxa khona ngamabhizinisi kuboniswana ukuthi ke nakunenitshijilo mhlawumnye ilizwe elinje linenitshijilo ngamabhizinisi anje ngiwa njani phambili lisizwa njani abaholi bephasi bamazwe ngamazwe lapho bahlanganisa khona inhloko kule ndawo engiyo kulapho la izinto zizabe zenzeka khona kanti ke na ungathi uyaqala phambili lapha ke ukusuka kancane ku camera siboneke intulo naza ihlalo zihemile lapha labazabe bahlezi khona uyabona nala imihatsho imibiki indaba ezivela amazwe ngamazwe zizabe zihatsha nqopha khona la kiyo lepela veke siyakiyo kanti ke yonke into ijame ngokwekhabo la khona ke kanti ke ngake lami ihlangothi ke nangithi ngiyaqala la yonke into vele seyihlezi ngokwekhabo la khona begoda angikhambi ngedwa ke ukhona naye lapha ke ongusomkhulumi wamapolisa elizweni zombelele uqinisekisa ukuthi imbala zokuphepha sijame kuhle ngokwekhabo la khona na ngikhuluma ngobani ngikhuluma ngomhlonitshwa ngubrigadier uAtlenda wakwamathe nangulahlani kwami mhlonitshwa siyakulochisa begoda siyakwamukela indabeni zesindebele lapha ku-SABC 1 zokuphepha i-safety and security sijame njani la eNasrec njengoba nakulindeleke imbedla kaze ngaka yembizo kilepela veke sishinga kiyo kafeaturesana nje. Okay, for us it's all systems go. We are quite prepared and ready to police this particular event. Today we held a parade for all the law enforcement agencies that will be working to ensure the safety and security of this particular G20 Leader Summit. We were with the SAPS, we had National Traffic Police, JMPD, EMPD, and various other units within the SAPS where the Minister, the Premier of the province, and National Commissioner were giving marching orders. We just want to assure the nation that this event will take place in a safe, peaceful and secure environment. Nangambala ngumhlonishwa Brigadier uAtlenda Mathe aqinisekisa zokuphepha njengoba nakulindeleka imbedla kaze kulu kangaka kulepele veke sishinga kiyo kanti kuyabona namazwe amaningi imflaha nanzi zihemile ngemva amazwe ngamazwe yababona abo Germany bakhona abo Japan khona iseyiflaha eSouth Africa zikhona nabo North Korea njalo ke lapho kuzabe kubonisana khona nangomhlako ukuthi uragwa njani umhlako kazongaka ohagalele iphasi bese kuhlanywe nemigomo emitsha ukuthi ke kuyiwa njani phambili kraga nokuqeda zonke lezi inkinga namkha imiraro eqalene namazwe wephasi bese la anothileko kube ngiwo lapha khunya bamba ngomkhono la engathi asadose emhlweni ashinge nawo phambili ngokutsho njalo ngiyathokoza ngibuyela kuwe estudio Cedric mina kwethu ungaraga Sithokoze Masombuka sisaraga nendaba ze G20 abantu bayakhuluma ngaphandle lapha asizwe bona bathina abantu siza ngoba nakuza abantu bakude bazohelebhana nomongameli wangekhayithwapha ukuthi intshijilo nasililako sisizeke ngoba mhlangathi uthi nakayedwa nje kunala kungatholakali isizo ngoba mhlambe uyadisibezeka ngoba uyedwa usho ukuthi bengingazwisisi naba ukukhuluma emhathweni emini
mara bathena basebachaza ukuya phambili ngabona ukuthi uzosiza ngoba bakhulume ngokuthi abomangameli laba bangaphandle mhlambe bazokuletha imali ezosihelebha la eSouth Africa. Ngicabanga ukuthi uzokuveza nengemegeme ezikhona eSouth Africa ezi. Ngiyacabanga ukuthi sizokuphela ngoba umuntu bazakubona ukuthi amazwe amanye laba ukubona ukuthi sihlazeka kangangani ngaphandle. Mhlawumbe bazohelebha uRamaphosa ngento ezenzakalako yabona musibona ngala kubulawa abantwana nabantu bengubo bayabulawa nobugebengu kakhulukazi igezi man isibulawa bayigezi khona nje sokufeka ngomnyama akuna reason ukuthi yini basitshela ngokubhisha thina sifela into esingakayenzi. Njenganje ke asilalamele umcozululi wezomnotho uBongani Mahlangu ngalezi ze-G20. Mlungu siyakwamkela nakama South Africa aveza akuzwisisako ngembizo ye-G20. Ingabe lanele na ilwazi abantu bekhethu abanalo nge-G20 nembonelelo zayo? Ngiyathokoza ngilotshise lapha e-studio ngilotshise nababukeli emakhaya. Nasicala i-G20 ihlangano yama country lawa ayi-20 leading nations in terms of economy yawo 20 leading economies emhlabeni ehleka ama country lawa ayi-19 then i-20 lena kuba yi-EU ne-AU. So i-G20 khulukhulu kuyakhulunyiswana ngezinto zomnotho, social issues, climate issues. Sibawa nisilibalele ngalokho loyo bekungumcozululi wethu wezomnotho uBongani Mahlangu. Isikhambi sokuqala ubujamo bezulu nobusayi. Sithokozele Cedric Lochane ekhaya sibona lapha ke livulile ngeJingalanga yenarha yeSouth Africa kuthoma amathuba wezulu nge-30% esifundeni sangapha ngeKZN kana yaqina lapha phakathi nesifunda salapha eMpumalanga nge-60 ukuchinga esifundeni sangale ngeLimpopo nakusasa sobona ke lawo we-60% athi kunaba khulu esifundeni sangale ngeMpumalanga achinge nangapha ngeGauteng nakezinye indawo zakwaZulu Natal savulile ngaleke ngendaweni zeJingalanga yenarha yeSouth Africa. Lesi silemukiso semjijo eduma kumbi ngalenga kubophulukwane ukuzakile izindawo zeMpumalanga lapho sibone khona amathuba nge-60% nakusasa ke godu esifundeni seMpumalanga imjijo iduma kumbi lapha ke Cape Town naboTlen William sibona lapha ke imlilo yemango engaba khona abantu bayelele sichinga lapha ke eGauteng sibona amazinga okuchisa sifunda lapha eJohannesburg sipholile ngezinye indawo sifuthumele iPitori nge-25 iBroncospread nge-24 leya ke iLimpopo ebonakala ifuthumele endaweni eziningi kukulapha ephulukwane la sibona khona kuphole nge-23 siyalapha ke sifundeni sangeMpumalanga sibonakala sipholile endaweni eziningi kusesikhukhuza nemkhondo lapho lifuthumele khona nge-24 imkhondo iKwaZulu Natal bonakala ke ifuthumele phezulu kizo zonke indawo iPort Shepstone neKokstad epholile ngemva kwamadina nge-21 leya iMpumalanga Kapa ebonakala ifuthumele endaweni phezulu zonke lapha ke sibona eMthatha nge-26 siyocala isifunda sangale ngeJingalanga Kapa sibonakala eCape Town ifuthumele nge-24 eGwinel ngeSewula indawo phezulu zonke zipholile kanti boTlen William kuyachisa khona iNorthern Cape bonakala ichisa kizo zonke indawo khulukhulu lapha eUppington eSutherland kubonakala kufuthumala ke khona ngemva kwamadina nge-23 Freystata futhumele endaweni zonke zangapho ngeFreystata iBothaville ngiyo ke echisako nge-30 siyocala lapha ke isifunda sangale ngeNorthwest sibonakala sona sifuthumele naso endaweni eziningi kulapha eTosca la kuchisa khona neFreiburg kanti ke bunjalo kobujamo bezulu ekade sikuthulela bona asibonane kodwa ngesikhathi esilandelako Tido.